View chuki kusana sarra view talanga na mona liba. Gai scroll sum na comment sira gai bola to makina na lima na yava mera na numiani na sera bola nga mai via una yava ni fono ikusar sar chuki makina watake na lima na yava mera na numiani na sera na VitiFM Suru na Belo and we to kon binakani Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ni sambula nimbula binakana sama chuk mana kabini kuwa VitiFM Facebook Live ken VitiFM YouTube channel. En na comments ngai rango renge bola to makina na lima na yava iko nganreba merna numiani en sere. En ando chunga na ngano lek ngo ndor tako suchuki na lomani stone coats en na road suba ocho ni tukutuku en na lutu sombule buni mbula Christmas sa tabo di tuku ni ko mai be coats na road suba ndor no ngo da ba tolo sa ngai tekbo chuka ni na nomuni na nomi en sere. Navonga ni tomorto no matsera navonga ke waitan ralangi sa vo rosa vulkono na miniti melli mana kloko daru semalis talmanda kena lomani stone coats mana road suba na vuku ni lutu sombulebu nimbula Christmas bula binaka Samuel turangatani Nimbula Christmas wrap up your happiness with the internal deals sa ondina tabuli mingi go kan coats na singa bina kan kuwa bikemni kena na bikemni biwani tagir bikemni kena sana na vuku ni singa ni mataka ketuna tiko ni usori na kaubo bola kani matani no muli vale na vivo to vina kama boleta na red pen deals na mani pen de mdamu wakati ngakina na to mbula Christmas sale sa ondina tabuli mingi go kan coats ya bikemni kena na usori bisorte kena ni bikemni na yasane tolu na neta siri reo apa kita lebu ke ba kon reo mo na boli na buku ni loma ni Krismasi siku mai entamani mingira bini coach na singa ni mataka tapi kemini kena sarabio kani kita usa tingo ka en rodo suba kita na baru suka tingo ka na stoa en ngai songo sartiko en ono na koloko en ya kabi vinaka ndente en bukunga nimbula Christmas wrap up your happiness with incredible deals say ondina
tabali be grabe ngo kay ko na kene ko ke road well road suba ena mo ko VitiFM go to rangatan Pinapalem sara Samuel Turangatan sa tiku talangan na pinanumi na sara na VitiFM Suru ng Belo. Mula na kameli na adalibu sama sara may Brisbane, may Australia meli na adalibu ronu niya litio Ethelyn K Meli Junior. Mula na ka di sa umuri na itenge mula na ka akuila tambalo mula re tadingu pinapalebu akuila tambalo uno da bango sama may kinana kami ko tava mbavo ngonga and a bulk and Suba Street Suba dono na michukuni kino ave tava Susan o Lisi ke eseta na wale na vengara beber na leu ni banoa and bulk Suba Street e Suba mbola na ka medu sala naiso sa arnaenra wa no ni bana tal chungani bisuli asindingi taki mbola mike sa nende nerengango sa ba kautituani na ba no ni bana ka and ekabi and na VitiFM Suru ng Belo na vito ko ni bana ka Total Energy Service Station namni to kaningo Mike Randua na vongani do mai tonight Fiji sotatale. Pinaka lebu beke muni ni baka torong atik mai sangat chukni rongo na sere en lawa ni copyright law en anonda burbura era bodi kina werando langa sere era sema tu bata ke Facebook e tambu kina ni kato ni ndona live video vango merongo chukani na sere en mboko da sen na taroba o Facebook na live video ngo so ken mana bale ke muni na rongo chukana do mongu ni na bibota chukani ke on chukana muni recho ke muni na rongo da chukina na sere na sengan ning online na sere na Facebook live kere na muni bibo sochi na lawa sarangani copyright e vo di Facebook wala te ke pa kausa ng bito ko na sere merongo o Facebook na taro na live feed ngo na rotalangani block ta kanito page au ni ta kanito sama tatabi ke muni na balebo. Au kira-kira nga ngay share ta kati ko na video. Share ta ka na video ngo over na mo friends. Mera sar-sar talaga may. Isante na sana mo de viti nga iso tatale na vonga na tumay tonight Fiji sa voy rusang bulkando na miniti melli mana kaloko ni wuti nga ibida na itukutuku ni bibolengo en nga tomani tale na nomuni na numi na sere na VitiFM Suru ng Belo en veto ko ni pinaka na Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA.
Nimbula pinaka maramatina. Sa ate ko bucho ko na makambutay pa kay kami may vale. Sabi ko nini pinakatsukani. Ena naman ni pakasangkat juga na naman ni balik kuro. Bika mo ni talaga na sa suko juga na takataka. Sangka ilit suki vale ni sama ita na job ni kuwa. Sabi ko tiyan na baka nini pinaka. Ena ekabi ni kuwa. Ekabi tigo ni singa lutu lebu. Ni katini kavani singa ni vulo November. Pinakatumani ka ba kuri chiko naman ni na sera na VitiFM Suru ng Belo Medu Isela Naiso sa Arnaenra sule asinding kita kimbula pinaka mic sa tindi na rerengango sema rayawa mbula pinaka mbula re mic kira chungan dono sera ngono mekitong kay menunu mikina na sema chiko ningo ka sar chiko ani na rokar road mbula pinaka lena kuwa na ivalu bula si mic lambasa ngango kira chiko ngay nanu mena sera kataraba o di Paulini o Queenie kay sera di saumuri na itenge nanu min serengor be mbuna o juju o lisi kelela maina sese na vuvale na rona itenge maina vuniasi maina ita ser mbula bina ka malumu ana nimbula bina ka telebu kereti kona ser katara bangor mengar tu nunu mikina na staff ratu baka rau chichi kungo vera na supervisor Mrs. Ratu Mayale ke Mrs. Rayala ke tina inina baka bimbinga be pagbimbinga berto nongone ratu ndambi chingo o mbio o orto ndambi chiko orto ndambi chiko na bio paper ke muni talanga saba kono ni bina chukani dono na isilsili mbolo bina ka mike ngonga na Princeway supermarket moi walu na Ranjeti mbolo bina ka asana the grace mbolo mike ngonga BCC mai bunda tena ikasa sera katara megana no michukoni kina be kasa new career o simi ngonga itei lebu ni singa pepe te chukani ngora na sero sarafina mbure lebu mai itei lebu vina bole bina sama chukuma na kabini kon darongo domanda ngora vonga to mai boss man nilanga to weekend and donon to serma kawana mata sera na oyaba ama Gideon VTFM 92.2 FM. O bondo chuko na minibus, bondo chuko na bus ke na taxi, o sa suko chuko na job sa angay lius kivale. O sa bang nuni na kanengeng gorme ato sa ramanta kivale. Kuni ang pwede tao koso.
Pinakara navongkan ito may bosman kalang atapikin ito na serba kao harto walangata na matasera na oyama yana amagidian. Sa vo itinika tolu na miniti me 5 na kaloko hiwasan nga una ni venenu me na sera na VitiFM Suru ng Belo and veto ko ni pinaka ni Total Energy Service Station official energy partner of the FIJIAN DRUA. Pinakatomani ka ba kurich ka naman nina numena sera. Ano ba kung bulutum tani kaya nabubala na signa. Rato siya masarap may Switzerland and matak ni ko matak lalay ko na po may Switzerland and ngonong ko bikin to bici sa bola ka na 5 bulu pinaka nabubala na signa may Switzerland rano numich ko ni kina na vita din yung mak kay Andy signa and aveno numinga may benon ronana o mita signa may Switzerland. Bulu pinaka talaga may Sydney Australia na numito yan na nabubala na Katewai bulu pinaka Nems Katewai vata kay Mrs. Rokotina Dewhurst Katewai saba ko tito na nabang nunib na karere pa rochum ko Nems na lakian rambongi and kabini ko saba ang bulutu ani kina pubala na Katewai may Sydney may Australia na bang bulutu to nga bitabalengu gasin buliliu and according to buli na SMPS and telay turaki bulu na ka mas talasaro sa sinimbale habang bulutu ani and kabini ko nindo mga tunang karabini tabi man kabin na kaniko main dalay turaki saba kang bulutal to nga ni betinay kasa serang ko remang numikino kasa new kariao siming ko nga itelebu ni singa vena numito nga no sarafina burelebu etelebu bulu na ka madhi usela naiso na bang ni binakatal to nga na kabin ko berto na lawa ni tarbale may nasoleo tumbo ledia ke no norto foman o medu usela naiso bulu na ka sulia sinding taki beboto to nga serang gori berto na maku en na rerengango ana maramani tambua bulu na ka sama sarchu ningo fangare mai New Zealand bulu na ka junior na ta klo serang ngoro magana no michukini kino cheli ke lai ngonga vunimbitu wakano ni binaka berandi ni tumbo beseti mola bulu na ka mai tavo levu mai tavo abaka tutani na wakano ni binaka bulu na ka brother Jerry tuai mata ke Susana vuno da bangan tombo isa machu kumikana mai korda wiri na kabini ko mai obea mbau tailevu OBT Vosota ke baka warani wilikani na damo ya na serengo enda sana numikete kinene kabini ko na VitiFM Suru ng Belo Kei Total Energy Service Station sana dapat talakin na vino numena sera na kabini ko ngay namakatali na kabini mataka may na vema manava kinalima naman ito kanyo Mike Randuango